2008 constitution he kemai dissertation ni ke atel mi se kazautik 2008 constitution ke palin zo hao apakana zo a philosophy zaida malio kan zelo utan shui le rakapol ni zaida andu timi philosophy ki hutiam hao apani na ka structure ki hutiam hao structure timi zo tuwi 2008 constitution akin chapter thinga umle ma structure ki hutiam hao apathumna ka hermi zo essence kan ti le constitution law achomi polni zo an thailai azaida essence ma pathum ki hutiam hao apalina ga ki kan ro ang ha ding ni zo 2008 ga athat mi le atha mi le atha lo mi ti mi ke pali hi kan zo ha so ti ga 2008 constitution he ngai ti ya zo federal principle panga ke anzo mi se anzo le asinan marker structure kan federal principle ka andu go nain khatalaya umi zo essence ka ating lo so ti ga rem how tia thong hi le kum sei thuma maka korama kratlung le ke achauza pol le nor ngei mi pol rakap si se party si se achauza si se tlangchumi sin ha se tlangtang mi sin ha se ma ka kan tu mi se ma kani tim mi se so ta ki structure ki apal mi umlo asinan essence apal mi ma essence so zaida si ti si atunai na simi 261 ka se 261 na tlangchumi pol tlangchumi long si lo ke state pasri kan ngai division pasri kan ngai ma pol ni hin zai ro na an mai chief minister ki an tim kholo ti mi ka essence a structure so adiko asinan essence ka adiklo kol hol kan sima so an hitara ma ka decoding kan atua hin research kan tua le ke kan simling mang mi chu se si 2000 constitution he athamo athanak tampium athalong na asinain pakhat athanak keima kamhumi to 2008 hi umhla se lo keima he korama kum kholai lo dr liam hung sakhong long korama atlum kholai lo Sri Khazong atlum kholai lo Jingchung zong atlum kholai lo Laimini kan thaimi mo Ulian uzong atlum kholai lo ba te hi kan lut khonak alam te akampek mi constitution pakhat se asinai rem hemo her maronga rem codinga kan atua kani zoom choma liu mi chu se okay ma kong he kan pe tlai in 261 konga kan te nam hu ning NLD ni an rem du lo mi an zaitin da nam hu ning se ema kam hu ning silo American embassy upapol he ke ichon lang mang ki se ya chon American ka se korama rieng katun an thai kadi chon te ka akan chimi bia pakhat mitampi ni an thai lo mi cho kampinu ni adulo rem dulo zero nga ti sia chon 261 kan rem e anma e pine shwado le taini da chi shwado pol ni an chief minister ka an tim sia chon bohuni kan ukhon ha ti lai lo ke order complex ong an ngai lai lo maro nga kadu lo ti mi ke ma cho American embassy akan simi se upan se an min cho ka sim lai lo so ti ka ruwa mi cho ma ban to mo kolni hin an ruwa alhan liwa ke cho ne win chana ka chua Somong chana tapong katuan tan shui chana tapong katuan tengsing chana korama katlung tha asinain malio kan zoom tuk mi cho do suni hin mabantuk ruana angai lai ti mi ki kan zoom lo ka zoom lo kay ma pumpa ke asinan embassy ni akan simtika zoom lo go thati lo
zero ti sia chon kan up khon ha lai lo an du po ya num lai le ke han hok ti mi bia kha ke ma bia si lo ye embassy in ka thai mi bia si ti ka khro har nga cho mi tam pi ni kan thai ri lo mi thai her mi si ti ka ro ye atua nasina ka sim mi se okay ma chu kan thei bal lo mi US embassy a chim mi kha na wang kan chim mi a tha tok ma ka zon te chen van in hal chapning la su chi ni hiti hin thena du lo mi he atu lo se kan ram he transaction period a si ruang te a hin abui sol lai ti in lo se a chene timing a ya in vai avan control ta du mi na khe san ha ma silo lam hai le pi ti anga hin hi bantuk thin lung le power in hin atlai ko lai ti bantuk te khite na ruat ma atu ral kap bantuk in khan kan zau than sia chon NLD ni 1990 election mo the first election leo in ka federalism ka kampom ko wante ampom sia chon zairu nga da bahuni du ning po wi to atimi policy ka ni kai asia chon question umi cho federal nan du tak tak ba asilo le alhan liwi ne win chanin se somong chan se an shui chan se bahuni mahi eu mahi elau timi khamo andu timi kha mi pi ni kani fyang ha okay se hil kam hu ninga chon federal zong ani fyang lo pinain bahu chu kai hui kan kutanga na se kan du ning po to na se ma inke ankal dia kam hu ma to kam hu mi se apani naga zaida sang ti sia chon ta chunaga tu NLD candidate for anthema ken yami ya pha panga ithim na u antile anthim yami ya pha ni anthim na anma bahu ye atel mi jong atel lo mi jong ka anung ti lo mi pi ni endu lo yami ya pha ni endu lo ti ka zaida ti da bahu ni kan to than lai ti khase chu ta atu tiang he an chimmi chu federal sina in an tu mi chu bahu usi chokai mu sanin ke an chwa ko lo ma an chwa ko no ha dinga atua an hu bi ge number program chau ka tiel mi a hen du tia chain phoi pung she kam upri pian sin chin zero nga da au min lo ti mi ke analyze ka to mi se okas tha chung chu kan chwa ko lai dia ka zo